Uroš Blažić, koji je danas osuđen na 20 godina zatvora zbog ubistva 9 dece u selima Malo Orašje i Dubona, među žrtvama je imao i brata i sestru Milana i Kristinu Panić. Krvavi masakr dogodio se 4. maja prethodne godine kada su ova sela zavijena u crno. Crkvena zvona označila presudu. U trenutku kada je sudija Lidija Jovanovski proglasila krivim Uroša Blažića i njegovog oca Radišu Blažića, crkvena zvona u selima oglasila su se kao simbol tuge i opomene. Oni iz zatvora dok su živi ne treba da izađu. Roditelji su imali samo njih dvoje. Ugasili su 2 sela, rekla je jedna od meštanki, izražavajući bol i bes cele zajednice. Potvrđena krivica za sva dela. Sud je Blažića proglasio krivim za teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delima, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, otmica i neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila. Njegov otac Radiša Blažić osuđen je na istu kaznu. Podrška porodicama. Porodice žrtava masakra u Beogradskoj osnovnoj školi Ribnikar pridružile su se roditeljima ubijene dece iz Malog Orašja i Dubone, pružajući podršku na suđenju. O ovoj temi i detaljima suđenja možete čitati u našem blogu i posebnim izveštajima.